Baba uChief Inspector Abednicho lapha Ncube usitshela ngodaba osolenzakele lapha kuBulawayo sebebambe njalo izigilamkhuba ezigangele ezihamba zeganga kusitshela ukuthi kwenzakale nawe koBulawayo enyangeni ezimbili ezidlulileyo sibe lodaba lokuthi bese kulabantu othiwa ama-armed robbers ebebehamba bengu-9 bengenela abantu ezindlini behlomile umbhobho lo onguphethe ngesandla sokudla umbhobho kaNcube oleminyaka engu-38 uhlala ezimnyama ule plot esanethi senulomuzi lebhoki store. Isikhali lesi wasi-aplayela okusemthethweni incwadi yaso expire ngoDisemba 2023 singese-home protection le protection e-case in transit yemali zakhe. Ulimkani lo uhlangane labanye abangu-8 baba ngu-9 baqalisa ukuhamba ke benza ama-armed robberies ukuthi bahambe eRenjimo lapho kulabantu abangu-7 endlini babangenela base begwaza umunye ubaba ke ngenqamuleyi bathe bemgwazile base bethathe 1000 rands le 60 United States dollars basuka bahamba abathola ngokunengi base besiya eluveve hlaka 7 May becabangela ukuthi indlu kaSiphatheleni bafika bangena kuhlala abantu abahlanu babathathela itelevision engemva kwami le mali lamafoni. Amapholisa kethi eCID homicide besebenza lana lo Zulu bathole information enza ukuthi bongu-9 laba babotshwe sibakhangelana lamacala abo kodwa sikhangela ukuthi manengi amacala azaphuma kubo lapho. Okunye sikunanzelelayo yikuthi ababili bezibotshwa lezi bahlala eLobhengula West endlini eyodwa oyedwa wabo ngiyorentileyo kodwa uhlala lo mngani wakhe babephuma besiyagqekeza bephenduka okusitshela ukuthi abanikazi benzindlu kumele babekwazi ukuthi indlu erentiweyo isetshenziswa njani. Labo makhelwane izakhamuzi kumele zisebenzele amapholisa zitsho ukuthi umuntu lo indlela aphila ngayo ayiqondanga. Kodwa sithanda ke kubonga uZulu wakoBulawayo lamapholisa ngokuzikhandla ukuthi izigebenga lezi ebese ziphilisa abantu nzima zibotshiwe. Phezu kwako konke lokhu amapholisa ehomicide njalo lamuhla babophe izigebenga ama-armed robbers akade ngabonakali esingama-100 persons amahlanu akhangela ukuthi ahambe ecourt labo bayenza amacala ngomnyaka ka-2021 ama-armed robbers abanye babo babotshwa bona bebengaphandle sebebotshiwe. Siyabonga kakhulu Zulu wakoBulawayo lani lonke lilaleleyo asinanzeleleni abantu esihlala labo kubo somabhizinisi uma u-aplayele ilayisensi yesikhali sebenza ngayo okusemthethweni njengesivumelwano osiphiweyo. Lokhu kuzayenza ukuthi lani zakhamuzi imali kwazi ukuthi umuntu lesikhali loba sisemthethweni uma esethe wasisebenzisa indlela elingayizisiyo kumbe sithwala ehamba esethusela abantu emgwaqweni esethusela abantu kuma-boki store buyane emapholiseni lisitshele sila ukuthi abotshwe asithathele lesikhali izikhali zibe sezandleni ezifaneleyo. Ngiyabonga. Ungahambi lapho ke abantu abatshontshileyo bengabanye abangaziyo ababarojwa ukhuthaza ukuthi benzele kwesikhathi ibo laba abantu. Kuyayenzakala ukuthi bakhona bayenzwa ama-armed robberies kumbe bethathelwa impahla zabo. Buyani ke eBulawayo Central libona i-ofisi yama-CID homicide lizama ukuthi libatshele ngendaba zenu mhlawumbe kungayenza i-identification parade libona ukuthi abantu labo yibo izigebenga ezikade zilihlukumeza. Abanengi bakhona bahlala eCowdry Park izigebenga lezi ngoba bathathwa base-Cowdry Park ababili base-Lobhengula West oyedwa useNkulumane omunye usembundane ukhuphe useRenjimo. Bonke laba bahlangana besenza imihlangano kusetshenziswa indaba zama-WhatsApp benza imihlangano ukugqekeza ebantwini. Asibuyeni ke ngokunengi siripote ama-cases esihlangana lawo. Ngiyabonga.